Ya dawuthi ngekukhona isikama kukhona uvukile bantwana. Konke kuphile esaka. Nkosi yami mfundisi. Ngegama la Jesu. Yes. Koma siyongane imini sikhulisa abafundisi bonke libandla lonke limele letinali kuvala la live lengosi. Jesu. Emva kwesinamuhla ya. Yoba tubiya kakhulu ngelive lengomfundisi. Umbani mfundisi Shongwe. Yes, ngiprophet please Shongwe lo sikhona la eMzinti ngekwelibandla. Silanda sinje ngase Osika nawehla phase etinzambini Dagezi. Ulantinde khona lapha. Yes. Nkosi yami mfundisi. Ngingavakasha ngalenye ilanga lapha ngabona la auditorium busy khona lapha ngasho ngathi ya uNkulunkulu usemsebenzini mfela. Inkosi isemsebenzini. Yeah. Bathi ulive lengosi asiye khona futhi ngaqedza isikhathi. Hallelujah. Asibingelele emsakatweni ekseni egameni lenkosi Jesu Kristu lebuyako masinyana. Ngiyabingelela kulolele. Ngiyabingelela kulo sebhasini. Sure. Ngiyabingelela kulo hambako layo zama khona impilo. Sure. Ngibingelela nakulo langilalela sesibhedlela. Bakulalela mfundisi. Ngibingelela nakulo lasengubeni lalalela ngoba kade ukuthi utawufakani. Sohlangene nje. uNkulunkulu ungasatshintshi. Ngicela ukuxoxa nawe nje kancane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyadukwe live laNkulunkulu encwadini yaSamuel wesibili chapter 14. Sindawuqala ku verse 14 sifunze nje abemabili. Ngibingelele nadukwe emsakadi wami la inceke yenkosi ukuthi siphe nalelithuba. Yes. Ukuthi live ukuthi lithini live laNkulunkulu. Bonke kakhulu nceke inkundla yokuxhumana tenta live laNkulunkulu lifike etindzaweni letinyenti ngesikhashana. Yes. Ngiyafunza Samuel wesibili chapter 14. LiBhayibheli lithi kuda umfati phambi kwenkosi Davide utokhala. Uthe Nkosi mina benginebantwana lababili la. Lomunye ubese sewubulala lomunye. Bathi uma lo abulala lomunye umndeni uyangivukela sebafuna kubulala lo mntwana nami lolosele. Sure. Ene bafuna kubulala lo mntwana nami lolosele Nkosi mina ngingumfelokadi nendvodza yami seyifile. Ngalamanye amagama lo mfati uyavuma ukuthi ngekwemthetho vele kwamele lo mntwana lo abulawe ngoba ubulele. Bathi bangabulala lo mntwana lolosele mina ngiyosala sengide umndeni. Ngiyoba sengide umntwana ngiyoba sengide indvodza sentawuthuma bani ngalelinye ilanga. Sena ufika lapha ku verse 14 sewuyakhuluma ke lo mfati uchaza simo sakhe kwenkosi David. Uthi nginjengemandi lachitheke phasi angeke abutheke. Nathi kufanele ukuthi sife. Kodwa uNkulunkulu akabulali. Esikhundleni saloko wenda indlela letithide kuze kuthi umuntu lodzingisiwe angahlali ekhashane naye. So lo mfati uthi simo sami Nkosi Davide ngifana nemandi noma ngabe beka senkomishini. Ngifana nemandi noma ngabe beka sejekeni. Angachitheka emhlabathini kude indlela yekwabuyisela ebakithi. Come on. Angachitheka ebhavini kude indlela yekulungisa. Sengivumile ukuthi lo mnyaka wa 2025 vele bekangasiwo wami. Sengivumile ukuthi likhaya lami angeke lize lisalunga. Sengivumile ukuthi umshado wami angeke uze usalunga. Sengiyavuma ukuthi nginjengemandi lachithekile emhlabathini angeke aze asabuyela la bekakhona khona. Sengivumile ukuthi kulokugula lekungenile angeke tindvoti salunga. Sengivumile ukuthi lo msebenzi le inkosi beyimboleke wona labangiqoshise kuwo vele angeke ngize ngisabuyela. Kungenteka bakuqoshe vele bewutshontshile but utukwesimo sekuthi sewuvumile ukuthi unjengemandi lasekachitheke phasi emhlabathini ageleda kude indlela yekulungisa simo sakho lokugula lesewukuko kude indlela yekubuyisela emuva uze usho ukuthi nangabe ngatile kuba ngizange ngahlangana nazibani nangabe ngatile kuba ngizange ngaya la lebe bathasiye khona njengemandi lachithekile bathi into lengichaza ukuthi lo mfati akagcini kwekhala
uyachubeka lapha kulendzaba la ifundzako uthi Nkosi bathi nanoma simo sami singeke sisalungiseka bathi lokungenteki tukwebantu kuNkulunkulu kuyenteka nanoma ngabe emehlweni abantu sekuchitheke konke bathi nginemandla ekwenta konke ngaKristu longiqinisako nanoma ngabe bekubonakala ukuthi angeke indvodza yami isabuya nanoma ngabe bekubonakala ukuthi angeke abantu abami basaphunyula tukweti idzakamiva nanoma ngabe bekubonakala ngathi imali yekondla likhaya yohlala iphelela tukwemadayisi yebo njengemandi bathi uqhubeka lo mfathi uthi kodwa naku lengikwatiko uNkulunkulu akamlahli umuntu uqhubeka lo mfathi athi uNkulunkulu wenda daba uNkulunkulu wenda indlela uNkulunkulu udrawa i-mind map uNkulunkulu uyakhona wenda i-narration break it down ma details ekuthi lona lo 7 ladzingiswe kulo mina ngitamlanza njani ngimlethe even lakubo yini kudzingiswa kuthunjwa noma kuthathwa ngaphandle kwemvumo yakho lesimo longene kuso sikufumbile letikweleti longene kuto setikufumbile lokugula longene kuko ukutfumbile unjengemandi lachithekile phase emhlabathini langeka zabuyele unjengemuntu lasekalinze lisuku lakhe lekushona nakhona ulinze ngoba uyasaba kuthatha impilo yakho mhlambe nje uhleli lapho lokhona unetiqu maphepha akubuke wena njengoba ngishumayela sewuvumile ukuthi angeke uqashwe ngoba unjengemandi lachithekile mhlambe uthi loko lokugcilatako kuhamba nesibongo sakho mhlambe uthi loko lokugcilatako kuhamba neligama lakho mhlambe uthi loko lokugcilatako kuhamba netiqalekiso takini sawuvumile kuthi phela ningibona nje ngithanyele emandiyeni mina ngimidokotela by profession ningibona nje ngithanyela libala mina ngimi admin by profession nginjengemandi lachithekile langeka zasakhona nekubuyela ebhakethini bathi naku lekukhona mlaleli lokukhulunywa kulomfati lengifuna sinake kona ukuthi uNkulunkulu akakuthathi kuphila uNkulunkulu akawathathe amandla emuntu uNkulunkulu akalithathi lithemba uNkulunkulu akamlahli umuntu lasekugcinisweni kunekuthi akuyekele ukuthi uyofela lapho uNkulunkulu wenda daba kuthi lona losekugcinisweni amthathe eveni ladzingiswe kulo athi buya nawe endleleni ngumemela ngeneno buya nawe lalohlupheke khona angathi ukuthi ngikhuluma nawe utukwesimo siphi mhlambe lo munye uthi sengiyasonda nje ngoba vele ngingakhulela khona esontweni bathi sewulahlekelwe lithemba lo munye ngikhuluma naye nje uyalalela ngoba vele live la uNkulunkulu sibantu siyalithanza bishop bathi kukhona lekhona lenguvako phakathi lokuthi angitshele lona longilalele ukuthi uNkulunkulu akabulali kunekuthi abulale uNkulunkulu wenda daba kunekuthi akulahle uNkulunkulu wenda daba kuthi la uthunjwe khona nema-CV akho ubuye ekudzingisweni kuthi la uthunjwe khona nekuphila kwakho ubuye ekudzingisweni kuthi la uthunjwe khona nekuthula kwakho ubuye ekudzingisweni ngoba njengemandi nanoma sekachithekile uNkulunkulu ukuleso simo sekuthi uyakhona kuvusa lebe kufile uyakhona kuletha lithemba labe lichabalale khona uyakhona wenda daba uNkulunkulu uyakhona kuhlanganisa abantu labantu okhona kukusita angakhona ukuhlanganisa nebantu labantu okhona ukulekelela angakhona ukuhlanganisa nebantu labantu awenda impilo yakho ibe ngcono wena kufuneka nje ungalahli ithemba ngoba njengemandi nasekachithekile phase emhlabathini angeke asabuyiselwa kanjalo nathi kumele sife bathi naku lokukhona lokukhulunywa ngilomfati uNkulunkulu akabulali nangabe bekungukuthi ngiyafa bengitawufa mara kunento lemfuna ukuthi wathi lenginiketa amandla ngilambhede lemkuwo ukuthi nakutothatheka kuphila kwami kuyoba kungasiyo inzando yaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akabulali nangabe abantu bami bayafeyila kuyoba kungasiyo inzando yaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akabulali nangabe umshado wami uyafa kuyoba kungasiyo inzando yaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akabulali nangabe kuthula kwami kuyafa kuyoba kungasiyo inzando
ingqondo yaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akabulali. Ngikhuluma nawe mlaleli ekhaya, angathi ukuthi yini lo shikashikana nayo. Lo munye ungilalela nje akakalali kwasanhlobo ngoba tinkinga tiyakhuluma engqondweni yakhe. Akade ukuthi uyothatha ini ahlanganise nani, but nange mavi. Nange mavi. Nange mavi. Nanoma ngabe manje besekageletile. Sekude indlela yokuthabiyela ebhaketini. Bathi sikhonda uNkulunkulu lo wenda licebo. Sikhonda uNkulunkulu la fohlako noma kuvaliwe. Sikhonda uNkulunkulu la buyiselisa tinfo lebetilahlekile. Sikhonda uNkulunkulu lo phana ngetinfo lebesingenato. Noma ngabe emandi besekachithekile, noma ngabe lithemba beselichithekile. Bathi naku lokushiwo live laNkulunkulu. uNkulunkulu akabulali. Uyenda taba kuthi ubuye wena lo sekudzingisweni. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Isikhathi sami sesihambile egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiko lebenginako kuwe make kuwe babe, wena muntu lomusha, wena muntu omdala. Uthe manje angachitheki ukhona, emanje angachitheki ukhona. Bekalithemba kusimakathe egameni lika Jesu Kristu inkosi. Hallelujah.